سلااو دەمباش گۆدارێت دەنگێڕات وا چراشنگال ئەس بە سیاوێستاشی بەرنامە مارکێ بوارەمە بەلێ گۆدارێت هێژە میوانە بەرنامە مەژی سارا کەندال ئەندامە ئەکادەمیا ژنۆلۆژیا شنگالی ئەمە هون بە هەورە خێرهاتنە میوانەمە بکەن تو بخێر هاتی بەلێ هەواڵ سارە ئەمێ دەرباسی پرسا خۆ بن پرسامە ئەتبیژێ لە شنگالێ پشتی فەرمانێ ژنێ چاوە دیسا ژیان ئاوا کرد و بە هەورە چاوە دکارێ برینên xwe bipêçe. Destpêkên ji we spas dikin ku em bûn mehvanê bernamê wan. Sağ ol serçava. Yanî ji xwe niha di şingal de eger em lê binêrin bi rastî jî berî her tiştî em vê bêjin ji bo me yanî kêfxweşiyekî herî mezin e heger çendî zehmetî hebin heger çendî em bêjin astengî hebin heger çendî êrîş li keleka wê li ser jin hebin ji bo me kêfxweşiyekî mezin e ku eger îro jinên êzdî karin xwe li ser lingê xwe bigirin yanî ji xwe em bêjin em dîm jî behez dikin beriya fermanê rewşa jinên êzdî çi bû jinên êzdî li çi astê de bûn jinên êzdî hetanekî em bêjin rolê wan di nava civakê de di nava siyasetê de di nava em bêjin hemû merheleyên jiyanê de me jî dît ku rolê wan çi qasî zeîf bû ji xwe piştî fermanê em bêjin me her kesî jî dît ji xwe niha jî me anî ser ziman em dîmit bêjin yanî berî fermanê bi rastî jî yanî encama beriya fermanê me li fermanê de jiyan kir ji ber me dît ka çawa jinên êzdî hatin girtin hatin qetil kirin hatin tecawüz kirin di bazaran de heta niha jî têne firohtin ev encamên beriya fermanê bûn yanî piştî fermanê ku em bêjin jinên êzdî xwe bi rêxistin kirin sazî û destgihên xwe ava kirin yanî cara yekemîne li dîrokê de yanî hêzekî jin yê eskerî yê parastinê em bêjin wisa bi girseyî rast em bêjin berî fermanê em bêjin çawa yanî di dîrokê de hêza parastina cewheriya jin hebû lê beriya fermanê hêzekî bi vî şeklî ku karibê parastina jin bike karibê sileh ji bo xwe rabike ji bo parastina xwe rabike nebû lê piştî fermanê em bêjin piştî 2014 me ji wê fermanê wek jinên êzdî me jî derxist ne tenê weka civak eger niha em îro dibêjin me divê fermanê de ji bo xwe ji bo parastina hebûn û nastameya xwe ji bo parastina mafê xwe me derxiste ne tenê ji bo vê wekî jin jî taybet me divê fermanê de ji bo parastina xwe ji bo em karibin xwedî li hebûna xwe û nasnameya xwe derbiqin me derxist bi rastî jî wekî jinên êzdî ji ber di fermanê de herî zêde êrişî jin kirin de îro em bêjin piştî fermanê piştî ku me fikrê rêberapo nas kir piştî ku me felsefeya rêberapo nas kir piştî ku me xwe bi rêxistin kir wekî jinên êzdî û me got êdî em ê xwe bixwe xwe karibin di her milî de rol û misyona xwe bilîzin dîsa di nava civakê de wekî jin bi van merheleya me dest pê kir ji xwe dema ku em bêjin jinên êzdî beriya ku xwe bi rêxistin bikin nikarîbûn xwe li ser lingê xwe bigirin yanî me dît heger mesela heger niha êrîşekî were ser jin êrîşekî li şingal de bête ser civaka me xwedê wekî jinê êzdî em karin parastina xwe jî bikin û parastina civaka xwe jî bikin lê heger me xwe bi rêxistin nekiribe heger me xwe zana nekiribe ev êrîşên ku hatîne ser me wê weka 2014 li me kiribin ji xwe heta niha jî em bêjin fermana 3/8/2014 berdewam e em karin bi rehetî jî vê bêjin ji ber çi ji ber ku êrîşên fikrî gelekî li ser me hinin wekî civaka êzdî di şexsê jin de ji ber vê jî em ê karibin bi çi şeklî yanî wekî jin jiyanê ava bikin em ê bi xwe rêxistinê karibin vî tiştî bikin em ê karibin jiyanekî xwe jiyanekî azad jiyanekî em karibin li ser axa xwe jiyan bikin em ê bi xwe rêxistinkirinê û xwezanebûyînê perwerdê karibin vî tiştî bikin heger em wekî jin xwezana nekin eger em wekî jin xwe rêxistin nekin heke wekî jin em de xwe
نکن یک و ام یکو دستک نکن ام نکاربن نه وان برینن کو حتی نهاجی نهاتنا درمان کرن ببیچن و ام نکاربن جیانکی راز جی بدن جیان کرن لسر آخا خو ام کاربن بوی شکلی هگر وكي جنين ازدي عامة جينكو نها اف جنين ما ينكو زانا بونا ناف بيجن سياسة دا دناف دبلوماسي يعني دبلوماسي دا يعني جي بيجن دنافا برزگريكين جواكي دا جهه خود دگرنو بيجن بحر آلي كاريا جواكا خود دكن لازم هر جنكي ازدي جبركو هگر ايريش هاتا سرما وكي جواكا ازدي تجنك جهفدو جانكر لازم دوی ملی داشی ام وکی جنین ازدی برخستن بوین آخوا و بخوا پرورده کرنی ده هر ملی ده نه تنی ام بیجن ده عالیه سلحی ده خوزانه کرن ده عالیه ام بیجن فکری لازمه بری هر تشتی ده فکر ده ام خوزانه بکن خوا پاراستن تنی ام وکی ام بیجن عالیه سلاح ده عالیه شار ده عالیه ایریشکی چاک داری ده ام پیوسته بوی شکلی نگرن تست اگر ام وکی جن ده عالیه ام بیجن خوا پرورده کرنه ده خوزانه بکن امی کاربین جیانکی خوش لشنگال ده هم جبوی خوا وکی جن هم جبوی جواکا خوا امی کاربین بدن آوا کرن و به همان دمی ده جی وکی نهاج معانی سرزمان امی کاربین بدستک کرنه یک هگر ام وکی جن خود یکو دستک بکن و هگر ام وکی جن یک بونا خوا چه بکن و هگر ام وکی جن کاربین به حفره ببن برسف جبوی وان ایریشن کوتینا سرما هم دالیه فکری ده هم لالیه فیزیکی ده امی کاربن راحت برینن خوا به دست خوا به خوا رخصتن کرنه بپیچن لهما هگر ام خوزانا نبکن و هگر ام خوا پیش نه یخن واکی جن هگر ام واکی جن ده هر ملی ده خوزانا نکن امی نکاربن برینن خواجی به دست خوا بپیچن بالعکس امی برینن ما هی کورتر جی ببن جبر کو تو کس نکاره برینه جن بپیچه جبلی جن و تو کس نکاره برینه و جواک جی بپیچه جبلی جن جبر ویجی امی هم کاربن برینن خوا پرورده کرن و رخصتن کرنه بپیچن هم جیه جواک خوا جبر دیم یعنی هدف و آرمانجا خوا سروکاتی جی آمد بیجه اگر دناوا ام بیجن جواک که بخوازه با خوا آزاد بکه بخوازه با خوا رخصتن بکه لازمه بری هر تشتی جن تیدا خوب رخصتن بکه لازمه بری هر تشتی جن تیدا آزاد ببه جبر دیمشی یعنی رول و مسیونه کی جن دناوا جواکا ما ازدی دناوا ما دهنه لی پیوسته هی بتر بی بلکه ام بیجن دالیه رول و مسیون دا ام بیجن هنا کی باندورا جواکا فرمانه هی لسر جواکا مهنا هی لسر مهنا لی لازمه ام وان ایشین خوا وان برینن خوا ام بکن هیزش خورا و ام کاربن وگو هرینن رخصتن بوینو پیش کتنش خورا وکیشن بله هوا سارا اشخوا تگلک تشتانیا سر زمان ام بیجن آلی آبوری دا جن چاوا جیان اخوا آبوری چاوا در باست که يعني ام لاليا عبوريدا بنيرن براستيجي ام نها يعني دشن قال عامة نتني دنافا جنادا لي دقاجي دنافا جنادا ام وكي جواكا ازدي بوكي جن براستيجي ام زحمتي دكشينن جبرتشي نها تلي بنيري يعني اوکی دناوا جواکا مده هنه راسته بریان بیجن فرمانه براستی هم دیم جی دبیجن بریا فرمانه دالیا آوری ده جواکا مش نها بتر کاری بو کارو خبات بده مشاندن اینها هم بیجن اف بخواجی خطریه کی مزنه ام خواب خواه آبوریا خواه به دست خواه چه نکنو ندن آوا کرن به تایبه وکی جن آستنگیک لپیشیا مهنه ام چاوا کاربن خو کار بکن ام چاوا کاربن آبوریا خو به دست خو قزنج بکن د پیشیا ویتشتی استنگی ل پیشیا جن هنه یجی برویجی ام بجن د مالان د ناوا جواکی د جن کار کرن جن چوینا ام بجن ناوا کارو خباتن آبوری د جواکا خوا مالا خوا ام بیجن خوا بره و برن تشتکی عیب حتا استاکت حتا دیتن لی نها دروجا ما ایرو ده بلکی هنکی او بیجن تشت حاتش کناندن
او ام بیژن عیبیا کار کرنا جن چوینا ام بیژن اوی هنکیش هاتش کناندن لی همت لی بنی رید ناوا جواکا مده ام بیژن برجی براستی جی قاسی جن کارو خبات کریه و دالیا آبوری ده دالیا مال عیشاندن ده ام بیژن جواک عیشاندن ده هری زیده کداجنه یعنی شخوا آبوری آوا کرن کارو خبات کرن به دسته جنه هادیه کرن یعنی اف ام بیژن جنه نقطه جنه ندوره لی روش هم ایرو ده هنکی جنه رعیبی هات بودیتن جن جوه کده جوه ام بیژن آبوری هاتیه دور خستن جبر ویجی دپیشیا هر جنه که داشی استنگی هیا یعنی ام بیژن وصراحت کار بچه کار بکه خبات بکه بخوا آبوریا خو مصرف خو بیژن درخه یعنی جی آجواک خو درخه یعنی زحمته جبر براستی جی جنه حتی استکی ام بیژن دناوا جواک اما ده که چکت بهنن بیژن تو نکاری وی کاری بکی تو نکاری وسا بکی یعنی جبر ویجی جن بخواجی نکاره گاف باویجه جبوی کوکار با وی خباتی بدمشاندن لی پیوسته جن بخواجی ام بیژن چاوا بشتی فرمانه بخوا رابو سرلنگی خوا بخوا برینن خوا حتی آسته که پیچان بخوا ام بیژن بو برسف جوان ایریشن کو هاتین سر مرا وکی جن ام لازمه ویدشتیجی ام بیژن بشکننو ام بخوا کاربن دا آلیا آبوری دا نتنه وکی جن جبوی جن ام کاربن جواکا خو همچ کی راجی ببین پیشنگه کی راست لی براستی جی ام بیژن او درفت و امکان جی لشنگالده هنکی ضعیفن پیوسته ام بیژن دستکرینه کی خور دستکرینه کی جبوی کو ام بیژن جن کاربه دا آلیا آبوری دا کارو خبات بده مشاندنو کاربه راحت کار بکه او دستکرین جی نهاتیه کرن جن را جبر براستی جی ام بیژن پشتی فرمانه باندوریا کی مزن تعدایا کی مزن تحتیرا کی مزن لسر جنه هاتا کرن کو کار بر راحت بچه کار بکه مجیا کی راحت کارو خبات بده مشاندن او تحتیر هین فرمانه لسر هنه لی امه کاربن وکی مگود بدسته کرنا یکدو امه کاربن وکی جن یکو دستک بکنو ام کاربن دا آلیا آبوری دا کارو خباته کی خورد بدن مشاندن اگر ام کار نکن شخوا مثلا امین کاربن وکی جنجی خو بدن جیان کرن دا آلیا آبوری دا ام کاربن وی شکلی بد یکو دستک کرن و بی یکو درا کرنا سرپیا و حس کرن ام کاربن هر کاری بدن مشاندن نه تنی کارن ام بیژن آبوری خباتن آبوری لی اف خباتن آبوری خباته کی بنگهینه جبوی جنن ازدیده شنگالده یعنی جبوینا خداینا ام بیژن جیان کرن جبونا کو یعنی نمحتاجی جدر و بین جبونا کو که ام کاربن آبوریا خوا بدست خوا کده کی بدن و کده خوا بدست خوا بدن آوا کنن اف یعنی خاله کی بنگهینه و خباته کی بنگهینه و کی جن جبوی ما ام کاربن دشنگال ده جنه ده هر کاری ده جنه ده هر خباتی ده بجه بکن و کی جن یعنی ام کاربن وی شکلی یعنی ام خوا و کی جن بچوک نبهنن ام خواب هز ببینن ام کاربن ده هر کارو خباتن ام بیژن جبوی آبوری داینا مشاندن جبوی آبوری هم برفره کرنده ام کاربن رولم سیونه که خورد بدن مشاندن جخوا واکی مگوجی دنیو ناوا جواکا مهمیده جی یعنی کدکی جن هیا او ام بیژن او کی جن یکو جبوی جواکا خوا ده هر ملی ده داینا جیان کرن داینا آوا کرن ده براستی جی رولو مسیون جنن ازدی هنه و خوایا جی یعنی جنن ازدی چقاسی آستانگ جیبن چقاسی زحمتی جی بکشینن چقاسی ام بیژن ایری جی هبن لید ام بیژن کلکاوی جنن ازدی دناوا ام بیژن دیساوی برخدانیه دنه دناوا وی ام بیژن کدی دا او کت داینا جیان کرن هیا یعنی حتی نهاجی ام بیژن جنن ازدی تلبنه ریج ام بیژن زلاما بتر دناوا جواکا مده کداوان هیا ملت مالا خوا مالباتا خوا ام بیژن بدر دور خوا را داینا
کارکردن بەڕاستی ژی ئەف هێزا ژنên êzdî hene ku em bes pêwîst e jinên êzdî xwezane bikin em wek jinên êzdî rast e hêzekî me heye em bêjin ew hêza me berxwedaniya me ya dîrokê heta niha jî xwayayî ye lê lazim e em wê hêzê wê mehnewiyatê wê berxwedaniyê bi rêxistin bûyîn bikin û em karibin bi rêxistin vî karî jî di nava civaka xwe de bidene jiyankirin ji xwe heger ev kar jî bête kirin em bêjin wê bi hêza jin bi berxwedaniya jin bi tekoşîna jin û bi em bêjin keda jinê wê pêş bikeve. Belê heva Sara di navbera bihwerî û nasnama û rûlê jinê de çawa çi têkilî heye weka jinelojî hûn pêk vegirê dan wê yekê çawa pêşbînî dikin. ji xwe di nava em bêjin bihweriya civaka êzdî de di nava em bêjin ew mesela rolê jin misyonê jin bi rastî jî em bêjin rolekî pir xurt e ji ber heger niha mesela di nava civaka me de em lê binêrin yê ku vê civakê perwerde dike yê ku vê civakê bi rêxistin dike yê ku vê civakê em bêjin ji her êrişê diparêzê di aliyê fikir de di aliyê em bêjin baweriye de jin e ji ber wê jî em bêjin ev rol û misyonê li ser milê jin bi rastî jî giran e lazim e hîn bitir jin karibe di nava civakê de rol û misyonê xwe bilîzê ji ber yê ku mesela niha jî me aniye ser ziman yê ku jinê wê civakê wî nifşê ku tê bi rêxistin dike û wê bihweriyê dide avakirin jin e ji ber wê jî lazim e em wek jinên êzdî hî bitir karibin vî rol û misyonî xwe berpirsiyar bibînin yanî me anî ser ziman jî ji xwe ma got yanî di navbera baweriya civaka êzdî de di navbera em bêjin nasnameya civaka êzdî de yanî ew rol û misyonê jin ji xwe xwiyayî ye berçav e yanî bi rastî jî yanî me anî ser ziman yê ku civakê bi rêxistin dike yê ku civakê perwerde dike yê ku civakê pêş diêxê yê ku vê nasnameya civaka êzdî bihweriya êzdî parêzê jin e yanî belkî em bêjin mixabin di rojnameya îro de hinekî jin jî tam em bêjin karibe wî rol û misyonê xwe yê berpirsiyartiya vê bihweriye vê nasnameyê kêm bûye ji ber çi ji ber ku ne li ferqa wê zanebûyîna xwe de ne ku jin vî erkî û vê berpirsiyartiyê li ser milê xwe digire ev jî mesela di civakê de di her civakê de me di gotinên xwe yê derbasbî de jî anî ser ziman di her civakê de jin pêşeng e di her civakê de jin rolê serekeyê wê civakê hebûna wê civakê ne tenê bihwerî ne tenê em bêjin nasnameyekê hebûna wê civakê parêzê jin e ji ber wê jî em weka jinên êzdî mesela di dîrokê de jî heta niha me ji bo ku em vê bihweriya xwe nedin ji bo ku em nasnameya xwe nedin ji bo ku em suriyeta xwe nedin me serê xwe daye ev jî mesela tu lê binêrî di fermanê de em karin bêjin yê ji ber ku ji bo ku em vê bihweriya xwe nedin bi dihan jinên êzdî xwe şehîd kirin bi dihan jinên êzdî xwe ji zinare de avêtin ji bo çi ji bo ku em karibin xwedî li vê bihweriye derbikevin ev erkitkevê ser milê me ku di roja me ya îro de em hîn bitir xwedî li vê bihweriye derbikevin wekî jin û ev erkitkevê ser milê me jî wekî jinên êzdî bi taybet jî wekî jinên ciwan em karibin xwedî li vê bihweriya xwe derbikevin û em karibin xwedî li nasnameya xwe jî derbikevin heger wekî jin em nikaribin xwedî li vê bihwerî vê nasnameyê derbikevin em ê wekî jin çawa karibin hebûna xwe bidin jiyankirin em ê ji wekî jin çawa karibin bêjin em jinin di nava cîhanê bi kiştî de ne tenê li şingal de ji ber wê jî yanî em îro lê binêrin di nava şingal de her saziyek û dezgehekî jin yê hatiye avakirin li ser esasê ku em karibin xwedî lê nasnameya xwe û xwedî li bihweriya xwe derbikevin em hatiye avakirin di nava wê de jî mesela em ji bo çi ev qasî em bêjin
بانگاوازی لە ژنا دکن ئەم دەبێژن پێویستە ژن خوابڕێ خستن بکەن پێویستە ژن دە هەر ئالیدا زانابووی ناخوا چێکن دە هەر ئالیدا ئەم بێژن نێڕینێوان هەبن فکرێوان هەبن پێشکەتناوان هەبێ ji bo ku em karibin xwedî li vê bihwariyê derbikevin yanî hedef û armanca me wek jinên êzdî di nava vê rêxistinê de di nava rêxistinbûyîna me de em karibin xwedî li vê bihwariyê derbikevin heger em bêjin êrîşên ku têne ser me em bêjin hev qasî em bêjin ferman û qatilkirin û genocîdê ku têne serê me de berhîmî çi hedef dikirin vê bihwariya me û jin hedef dikirin nasameya jinê hedef dikirin dixwazin wê nasameyê tune bikin dixwazin wê bihwariyê tune bikin ji ber wê jî em ê karibin wekî jin vî rolû misyonî bidin ser milê xwe çawa ji dîrokê heta niha ji bo parastina bihwariya xwe ji bo parastina nasameya xwe em xwedî lê derketinin lazim e ji îro pê de jî em xwedî lê derbikevin ji ber mixabin di roja îro de tu lê binêrî bi rastî jî tehdîrekî mezin gelekî jî li ser me hatiye kirin di aliyê fikrî de di aliyê em bêjin exlaqî de ku karibin vê bihwariyê tune bikin êrîş hene heta niha jî ev êrîş berdewam in li ser jin di şexsê jin de li ser civakê himî jî lê lazim e em hişyar bin li beramberî vê ji ber ku dijmin dixwaze bi vî şêwazê vê bihwariyê ji nava me rabike him di aliyê exlaqî de em bêjin civaka me kêm bike civaka me em bêjin xirab bike him jî di aliyê bihwariyê de mixabin îro roja îro tu lê binêrî keçikên me gêncên me yên îro em bêjin şebabên me keçên me bi rehetî karin dev ji vê bihwariya xwe biridin karin bi rehetî em bêjin biçin birêyekî şaş de birêyekî xelet de pêwîst lazim e berî her tiştî jin xwedî li vî tiştî derbikevî bi taybet jî dayîkên me ji ber ku ev rol û misyon dikeve ser milê dayîkê me vê bihwariyê hî bitir bi me dê keçên me de dê xortên me de di zarokên me de bidin kûrkirin û karibin hî bitir vê bihwariyê bi me bidin fehmkirin em ê çawa karibin bi vê bihwariyê xwe bidin jiyan kirin wekî civaka êzdî wekî jinên êzdî ji ber wê jî rolekî mezin dikeve ser milê jin û ev erkê herî pîroz yê mezin jî li ser milê jin e lazim e jin jî li gorî wê nêz bibe xwedî lê derbikevî ji ber wê jî di niha em wekî jinên êzdî bi taybet jî ez wekî şexs jî xwe dibêjim yanî heger wekî em bêjin me xwe rêxistin nekiribe û em bêjin heta niha em bêjin di fermanê de heta niha me xwe perwerde nekiribe me xwe zana nekiribe me yê nikarîbe hem xwedî li xwe jî derbikevin wekî jin û me yê nikarîbe xwedî li vê bihwariya xwe jî derbikevin lê îro rêyekî me yî heye ku em karibin xwedî li vê nasameyê xwedî li vê bihwariyê derbikevin ew jî xwe di fikrê rêberavo de kûrkirin ji ber tu lê binêrî yanî tiştekî wadih e tiştekî zelal e bi rastî jî îdeolojiya rêberavo fikrê rêberavo em bêjin tiştê ku rêberavo ji bo me dibêje û tiştê ku niha di nava civaka me de hene di nava bihwariya me de hinin heme bêje wekî yekin ji ber wê kê em lazim e hem di fikrê rêberavo de hem jî di bihwariya xwe de xwe kûrkirin çê bikin em ê karibin vî şiklî xwe biparêzin heger em îro xwedî li nasameya xwe xwedî li bihwariya xwe dernakevin weka civaka êzdî em ê nikarin bibêjin em êzdî ne jî û em ê nikarin xwedî li wê êzdiyatiya xwe jî derbikevin yanî êzdiyatî lazim e em bêjin kedik hebî êzdiyatî lazim e xwedî lê derkeftinek hebî êzdiyatî lazim e xwedî di wan bihwariyê li wê nasnameyê yanî demam dibêjin êzdiyatî lazim e em bêjin me niha jî anî ser ziman me got em serê xwe didin em sira xwe nadin lazim e em li ferqa wê êzdiyatiyê wê nasnameyê wê bihwariyê demin em ê bi vî şiklî karibin xwedî lê derbikevin ne tenê em bi ziman bêjin em bihwariyekî me heye û em xwedî bihwarîn em xwedî nasnamen em xwedî em bêjin çandekî ew qasî dewlemendin bihwariyekî ew qasî dewlemendin lê di aliyê de jî em xwedî lê dernebikevin û li ber linga biçe lazim e em di ferqa vê devin û em xwedî lê derbikevin ji ber wê jî em wekî jinolojî jî yanî kar û xebatê me şixulê em dikin em li ser vê esasî dikin em karibin xwedî li wê bihwariyê xwedî li wê dîrokê û xwedî li wê nasnameyê derbikevin yanî rol û misyonê me sereke wekî jinolojî wekî jin wekî jinekî ciwan jî şexs jî ev e
کو ام کاربن خودی لوی بهوریا خویا ازدیادی در بکوین یعنی هگر جن مثلا ما گود نهاد مالا كده هگر جن برپرسیاری به مالیا ام بیجن ام بری همی جمالی ده دست پی بکن یعنی برپرسیاری به مالیا پرورده کرنا وان زاروکا پیرا مشغول کرنا وان زاروکا اف بهوری اف چانت اف ناسامه پیداینا فهم کرن جنه طبقه دویجی جواک عامدن جی پیوست جن خوبه پرسیار ببهنه و دمکو بیشتر ضعیفتیه دعالیه باوریه دچید به لازمه ام وکی جن همیشه خبر پرسیار ببینن و تفاهی ملجی تفاهی ام بیشتر جواک آماجی لازمه خبر پرسیار ببینن و ام کاربن و تکلیه ما یا دنوا بهوریه دا ام بیشتر هی خورتر بکن و پره ام هی خورتر بکن و ام کاربن او پر هی بتر قوی تر ببی و کسک نکاربه جبلی ما بکبه نافرا ام بیشتر و پراد نافرا جن و بهوریه دا لازمه ام بوی شکلی کاربن خودیل و بهوریه خودیل و ناسنامه در بکوین وکی جنولوژی جیش خواه کارو خبات مای اساسی سرکه یک جوه که ام کاربن خودیل ناسنامه جن در بکوین ام کاربن خودیل ناسنامه خواه ازدیادیه در بکوین جبر دروجه ما ایرودت لبنری براستی جی ایریشه کی مزن لسر ناسنامه ما لسر بهوریه ما وکی ازدی هیا ام کاربن خودیل در بکوین جبر ایریشن کو دعالیه فکری دتنا سر ما وکی جن وکی جواک ازدی عامتن جه ایریشن کو ام بیشن جاک داری جه ایریشن سلحه گرانترن زحمترن جبر مخابن گنجل من دوی سردمی ده ام بیشن دوی سردمی کنه هم تیده جیان دکنده زو باندور تبین زو ام بیشن به بهواری نزینگی و بهواریه دبن جبر بیشی لازمه ام همجی وی تشتی دستک بکن و ام کاربن بهواریه خواهی قوی تر بکن امی کاربن یعنی تو انسان جی تو کجی به بهواری به ناسنامه نکارش هم بکن یعنی جواک کی به بهواری به ناسنامه به او جواک و کاربر حد ل بلنگا بچاوی کاربر حد به تتونه کنن جبر ویجی لازمه ام همجی نتا نجنبتنه يعني زلام جي خور جي بابن ماجي يعني براين ماجي مامن ماجي هر كجي لازم خبر برسياري في تشتي ببهنه وهم كاربن خادي لدر بكفن يعني وكي خباتن ماين جنولوجي جيش خوا يعني خباتكي ام بيجن راستا نويا دناوا جواكا مدر لي براستي جي جن جواكا ما عامة جي جن جي جن جي هر كجي دماکو ام بحثا خباتن خواین جنولوژی دکن براستی جی پر ام بیشن وسا گرم بحاجان نزینگی وی خباتی دبن نزینگی وان ام بیشن کار کوتیا کرن دکن لی لازم هم هر کس خبر پرسیاری خباتن ماین جنولوژی ببهنن جبر اف خباته کی جبوی باوری و دیروکا ازدیاتیه جبوی ناسنامه جنه جبوی ناسنامه کو ام کاربن دما ام دبیجن جن ام نه تنه وکی جن دکرن دست هگر ام لبنرن ام خودی لوی باوری و دیروک در بکفن او دیروک او بهواری یا جواک همی دکرن افخو جبر کو جن نه تنه وکی جن وکی شخص ام بیجن کار دکا یعنی کد ده جبوی جواک همی کد ده جبوی جواک همی کار دکا و جواک جی همی کومی هفت که هم بیست که جبر ویجی هگر ام خودی وکی جن خودی الخود در بکن ام کاربن هی بتر و پراند نافرا باوری و ناسنامه ماده قوی بکن و ام کاربن هی بتر و علاقه خورد بکن افجی بخوا معنی سر زمان بخوا رخصتن کرنه بخوا پرورده کرنه چید به و برای ویجی ام نهاجی دناوا گوتنه خودت بیجن ام همو جنین دناوا شنگاله دهانه همو جنین کو لدر وی ولاتی هنه ام بیجن باشوری کردستانی مثلا بشک جه ملت ما جه ازدین من ولات شیخانه بحشي قبع زاني هنا ام هموجنا دعوتي خودي للناس نامي وخودي لبهواريا خودي لديروك اخوا دركتني دكن داكو ام قاربن وكي ملات وكي جواك ام قاربن خوشي وكي هر كسي ام بيجن
ژیانێکی خوا ژیانێکی ئازاد ژیان بکەن ئەمێ بڤێ شکلی کاربن خودی لێ دەربکەون ئەم هەموو ژناژی دیساژی ئەم دەبێژن ئەم دەحوەتی خوا پەروەردەکردن خوازانەکردنێ دکن ji bo ku em karibin xwedî li vê bihariyê derbikevin. gelek spas heval Sara ji ber gotinê de em ê gehna dawiya bernamê xwe ger got tiştek hebe tu ji guhdarên me re bêjî. Destpêkê em jî we spas dikin ku ev derfet dame em gelekî kêfxweş jî bûn. Lê bi rastî jî heger niha em bêjin bi bernameyekî yan jî em bêjin du bernameye em ê nikaribin xwedî li vê behweriya xwedî li vê nasnameyê derbikevin. Lê ev dibe em bêjin wekî pêşîlêvekirinekê ku em karibin çawa rast em karibin xwedî li xwe derbikevin wekî civaga êzdî wekî jinên êzdî. Ev tenê rênîşandayî neke ku em karibin xwedî li xwe derbikevin. Em karibin çawa wekî jin wekî civaka êzdî em çawa karibin xwe bidin jiyankirin. Ji xwe rêyekî vî tiştî heye em anî serziman jî çend cara li peyvê xwe de li gotinê xwe de ew jî em karibin xwe rêxistin bikin û em karibin li beramberî êrişên taybet êrişên fikrî yê ku li ser me hinine di aliyê me jî de li êrişên ku li ser me hinine em karibin bibin bersivî ji wan re. Em wê ixlaqa xwe wê çanda xwe wê behweriya xwe em karibin biparêzin û em karibin nehêlibin destên ji derve de bikevin nêv civaka me. Dîsa jî em bihêvîne ku ez sala 2026 bibe sala hemû wan dayikên me xwişkên me yê ku li destê Daişê de heyne û em karibin bi vî şiklî em karibin tola wan jî hilînin em karibin heyfa wan jî hilînin û em karibin xwedî li wan jî derbikevin û wan dayikên me xwişkên me ku niha li destê Daişê de ne em karibin bi vî xwe rêxistinkirinê bi vî şiklî em karibin wan jî dîsa şûnde vegerînin wan jî em dîsa bînin nav xwe de em bi hev re dîsa jiyan bikin û dîsa jî bangewaziya min ji bo her jinekê hene di aliyê perwerdekirina civakê de di aliyê perwerdekirina zarokên xwe de malbatên xwe de derdorên xwe de xwe berpirsiyar bibêhnin û karibin xwedî li vê behweriyê derbikevin xwedî li vê nasnameyê derbikevin xwedî li xwe derbikevin ji ber bi rastî jî dinya û alem herkes jî em bêjin di benda wê de ye ku êrişî ser civaka me bike ser me bike. Lê dîsa jî em dibêjin belkî hetanekî astekî wekî jin me xwe rêxistin kiriye me heta astekî em ne ew êzdiyên ku ew jinên ku beriya 2014 ne bila herkes jî vê zanin bê jinên êzdî êdî xwedî îrade ne xwedî rêxistinin xwedî sazî û destgehin di nava her em bêjin beşên civakê rêxistinkirin de di nava em bêjin rêvebirina civakê de cihê xwe girtin û rol û misyonê xwe dilîzin lê lazim e vî rol û misyonî vî erkî berfirehtir bikin em vê dibêjin û em dîsa jî banga xwe ji bo her jinekê dikin ku bên di fikrê rêberapo de hî bi tir xwe kor bikin yanî yek rêya me heye ew jî fikrê rêberapo xwe korkirin e em karibin xwedî li vê behweriyê derbikevin ji ber me dît heta niha jî tu kesî ji bo me ji bo parastina hebûn û nasnameyê me ji bo parastina civaka me ji bo parastina axa me tu kesî wekî rêberapo kes ji bo me nedaye wekî em bêjin şervanên serokatî kes ji bo me nedaye. Bi rêya vî bernameyê jî em dîsa jî silavê xwe ji vê derê hetanekî îmraliyê ji rêberapo re dişînin û em bihêvîne ku hem bi azadiya jinên êzdî yê ku him li destê Daişê de ne him jî niha di nava civaka me de zehmetî dikişînin him bi azadiya wan re him jî bi azadiya rêberapo ran bi hev re bernameyekî de em pêşkêş bikin û dîsa jî em spas dikin. Em jî spasiya dikin ku tu bûyî mêvana bernameyê belê guhdarê hêja em gihane dawiya bernameyê xwe heta bernamekî tê ji bernameya me erge bînin di nav xêr û xweşî de dem baş war.